Nyuma yo guhagarika amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda, irya Miss 2026 ryabaye bucece. Nyuma y'imyaka 3 nta marushanwa y'ubwiza abera ku butaka bw'u Rwanda, habereye igikorwa cyo kwambika amakamba abakobwa bahize abandi mu irushanwa rya Miss Rise and Shine World International 2026 rimaze iminsi ribera kuri internet mu birori byabaye bucece. Ni igikorwa cyabaye kuri wa gatandatu tariki ya 19 Nyakanga 2025, aho abakobwa bane bahize abandi muri iri rushanwa bambitswe amakamba ku mugaragaro. Iki gikorwa cyari cyitabiriwe n'ababyeyi n'abakobwa babashije gutsinda ndetse n'abandi bantu bake ba hafi, ku buryo mu cyumba cyabereyemo ibi birori nta bantu 100 barimo, ndetse nta n'urwego na rumwe rw'ubuyobozi rwitabiriye. Ibintu bigaragara ko byabaye bimeze nko kwiba, kandi abateguye irushanwa bavuga ko umukobwa wahize abandi azaseruka ahagarariye u Rwanda. Abakobwa bambitswe amakamba bari barangajwe imbere na umubyeyi Gabriela uzahatana muri Miss Rise and Shine World International 2026 ibera muri Australia, wahize bagenzi be kuri internet ndetse no mu majwi y'akanama nkemurampaka. Uyu mukobwa yakurikiwe na Asangwe Marie Ozea wabaye igisonga cya mbere, Iradukunda Janine wabaye igisonga cya kabiri, ndetse na Sharon Mutesi wabaye igisonga cya People's Choice Winner. Abakobwa bashyikirijwe amakamba na Natukunda Hana Claire wo muri Uganda wabaye igisonga cya kabiri muri iri rushanwa muri 2025, wari intumwa y'abategura iri rushanwa muri iki gikorwa. Basoje bahabwa amakamba bakoze indahiro, bigaragara ko umwanya bahawe bazawubyaza umusaruro kandi aya mahirwe babonye ntapfusa. Umubyeyi Gabriela wahize abandi ni umukobwa w'imyaka 18, ubusanzwe ukunze gukoresha izina rya Gabi. Yiga muri King David Academy. Yivuga nk'umukobwa w'umutima w'ubwitange n'udushya, cyane cyane akagira umuhate mu bijyanye no kwihangira imirimo no kuyobora. Avuga ko kandi ari umuntu wumva cyane unafite imbaraga zidasanzwe, akaba umusesenguzi utuje uyobora akoresheje umutima n'ubwenge. Ubuzima bwa Gabriela bushingiye ku kwizera, urukundo n'umuryango, kandi avuga ko umubano we n'Imana hamwe n'inkunga ahabwa na nyina ari byo shingiro ry'imbaraga ze. Muri Miss Rise and Shine World Rwanda 2025, umubyeyi Igihozo Gabriela yatsinze ku manota 212 n'ibice bitatu kuri 300, angana na 70 n'ibice 68% nk'uko igihe yabyanditse. Abari bagize akanama nkemurampaka bashimye umubyeyi Gabriela kubera kugaragaza ko akuze mu mutwe, ubuhanga mu muco, ubuhanga mu kuvuga no kugira ubuhanga buhambaye mu ikoranabuhanga. By'umwihariko yashimiwe uburyo yitwara ashingiye kuri Kristo n'uburyo yubaha umurage nyarwanda. Mu gutanga amanota hashingiwe ku itora ryo kuri internet ndetse n'amashusho abari bahatanye bafashe bagaragaza ibintu bitandukanye. Abari bagize akanama nkemurampaka bari baturutse muri Amerika, Ubwongereza, Canada, Australia, Nouvelle-Zélande na Ireland. Miss Rise and Shine World yashinzwe muri 2012 na Bishop Justin Ale hamwe n'umugore we Marlene Justin. Ubu ikaba imaze kugera mu bihugu birenga 50, igamije guteza imbere abagore mu buyobozi bishingiye ku kwizera n'intego y'Imana. Iri rushanwa rizaba muri Mutarama 2026, rihurize hamwe abakobwa baturutse ku migabane itandukanye. Irushanwa riheruka ryabaye muri Mata uyu mwaka. Icyo gihe umukobwa ukomoka muri Tanzania witwa Merikai Wavi niwe wegukanye ikamba, ahembwa ibihumbi 30 by'amadolari ya Australia, ni ukuvuga arenga miliyoni 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukobwa yaguwe mu ntege na Iteriteka Eliona wo mu Burundi wabaye igisonga cya mbere, ndetse agahabwa ikamba rya People's Choice. Uyu yahembwe ibihumbi 7 by'amadolari ya Australia, arenga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe Natukunda Hana Claire wo muri Uganda yabaye igisonga cya kabiri. Uyu we yahembwe 3,000 by'amadolari akoreshwa muri Australia, ni ukuvuga arenga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho umunyakenya Charlene Nekesa yabaye nyampinga wagaragaje ibikorwa bya kimuntu, ahabwa 5,000 by'amadolari akoreshwa muri Australia,
ni ukuvuga arenga miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda. Muri aya makuru kandi turababwira ko Minisitiri Nduhungirehe yanyomoje Muyaya wabeshye ko AFC M23 izava mu bice igenzura. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yanyomoje umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya wavuze ko urwego rw'umutekano ruzashyirwaho hagati y'u Rwanda na Kongo ruzafasha mu gukura AFC M23 mu bice igenzura. Muyaya yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Christian Rusakweno wa Radio Top Congo. Mu butumwa Nduhungirehe yanyujije ku rubuga rwa X wa 20 Nyakanga 2025 yavuze ko Muyaya yabeshye abanyekongo ko yahuje amasezerano yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda n'igihugu cye n'ayasinyiwe i Doha hagati ya RDC na AFC M23, aho yagize ati Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya avuga ko AFC M23 izava mu bice igenzura binyuze mu rwego rw'umutekano ruhuriweho ruri mu bigize amasezerano ya Washington yasinywe ku itariki ya 27 Kamena 2025. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa abanyekongo babwiwe, kandi birababaje kuba umuvugizi wa guverinoma ya Kongo atari ubwa mbere abikoze. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko urwego rw'umutekano ruzaba ruhuriweho na RDC n'u Rwanda ruzagenzura ibintu bibiri birimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda kubera uwo mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse ukaba ufite n'intego yo gukuraho ubuyobozi bwatowe n'abanyarwanda. Yagize ati AFC M23 ntaho ihuriye n'uru rwego ruhuriweho n'ibihugu byombi. Yashimangiye ko ikibazo cya AFC M23 kizakemukira mu biganiro by'amahoro bigikomeje hagati yayo na leta ya Kongo, hareberwa hamwe impamvu muzi yatumye AFC M23 yegura intwaro. Iyi mpamvu igomba gushakirwa igisubizo mu buryo burambye. Nduhungirehe ati ibi birasobanutse neza mu mahame y'ibanze yashyizweho umukono i Doha. Amahame aganisha ku gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya RDC na AFC M23 yashyiriweho umukono i Doha kwa 19 Nyakanga 2025. Aya mahame ateganya ko impande zombi zibanza guhagarika imirwano, kurekura imfungwa zafashwe n'impande zombi, gusubizaho ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu, gucyura impunzi n'ibindi byatuma igihugu kibona amahoro arambye. Umunyamabanga mukuru wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa yatangaje ko mu nyandiko y'aya mahame hatarimo ingingo ivuga ko AFC M23 igomba kuva mu bice genzura, icyakora ko bizaganirwaho mu biganiro by'amahoro bizaba mu minsi iri imbere. Yagize ati ntabwo AFC M23 izarekurana metero imwe, tuzaguma aho turi dukomeze kugenzura ibice dufite mu gihe tuganira ku mpamvu muzi, ariko kugeza ubu mu itangazo ry'amahame ntabwo harimo ingingo ikora ku mpamvu muzi. Haracyari byinshi kandi kubikoraho bizatwara. Nyuma yo gushyira umukono kuri ayo mahame, impande zombi zizakomeza gutegura amasezerano y'amahoro azanagenderwaho mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda na leta ya Kongo i Washington. Reka dusoreze kuri iyi nkuru yanditswe na Igihe isa nk'irimo rwenya ivuga iti muramu wanyu agiye kubasura. Aha bavugaga Rugumi uvugwa mu rukundo na Miss Jolly ku munsi azagera mu Rwanda. Umunyemari wo muri Tanzania Saidi Rugumi uvugwa mu rukundo na Miss Jolly Mutesi ubitse ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda yambitswe muri 2016 yongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga yivuga nka muramu w'umwe mu bakoresha uru rubuga rwa Instagram wo mu Rwanda wari umubajije igihe ateganya kugerera i Kigali. Ni ubutumwa uyu mugabo yasubije uwari wanyuze ahatangirwa ibitekerezo ku ifoto ya Rugumi amubwira ko abanyarwanda atari bo bazabona bamubonye ari mu Rwanda. Rugumi mu gusubiza yahise agira ati muzambona vuba mu cyumweru gitaha, babwire bose ko muramu wanyu agiye kuza. Mu ntangiriro za Mutarama 2025 ubwo Mutesi Jolly na Rugumi batangiraga kuvugwa mu rukundo, Mutesi Jolly yabyamaganiye kure. Icyo gihe mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X, Mutesi Jolly
yagaragaje ko ibyari bikomeje kuvugwa by'urukundo rwe n'uyu muherwe ari ibihuha. Yagize ati kuba nyifuriza ineza bose ndabashimira byimazeyo kukungirira icyizere aho kunyekera ibindi no kunyifuriza ibyiza cyane cyane muri ibi bihe by'amagambo yo gutekeranya. Urukundo ni ikintu cyiza cyane kandi igihe cyose ruzampamagara nzarwakira ntashidikanya kandi ku bushake bwanjye no mu buryo bunyuze umutima wanjye. Yakomeje agaragaza ko yakwifuza kugira umukunzi w'umuherwe utuma abantu bavuga nk'uko bakomeje kubivuga ariko bitari ukuri. Ati kuri mwe mwifashisha ikoranabuhanga mushaka kuntura umujinya yaba ku byerekeye gukundana cyangwa kudakundana n'umuherwe, izi nizo mpakana kwifuza ko abantu bagirana mu bijyanye n'umukunzi wanjye. Yagize ati kuri mwe mwifashisha ikoranabuhanga mushaka kuntura umujinya yaba ku byerekeye gukundana cyangwa kudakundana n'umuherwe, izi nizo mpaka nanakwifuza ko abantu bagirana ku bijyanye n'umukunzi wanjye. Nzi uburyo bwo kubakanda ahababaza kandi birigaragaza. Ubu butumwa yabwanditse nyuma y'aho tariki ya 10 Mutarama 2025 ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye inkuru z'urukundo rwa Miss Jolly na Saidi Rugumi uri mu batunze agatubutse muri Tanzania ndetse binavugwa ko acuruza imbunda. Byari nyuma y'ubutumwa bwahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi baca amarenga y'urukundo, ariko Mutesi Jolly aza kubyamaganira kure avuga ko yari yinjiriwe n'abahakazi nta mubano udasanzwe bafitanye. Muri Gashyantare 2025 nabwo mu mashusho yashyizwe hanze ku rubuga rwa Instagram rw'umuhanzikazi Gigy Money uri mu bakomeye muri Tanzania, uyu mukobwa yumvikana aririmba Saidi Rugumi yita umuvandimwe we amwifuriza isabukuru nziza yari yizihije mu ntangiriro za Gashyantare 2025 akanamwita umugabo wa Mutesi.